Muri Uganda ejo kuwa kabiri umusirikare mukuru wo mu mutwe wa Lord's Resistance Army yahamwe n'ibyaha 44 byo mu ntambara. Bwari ubwa mbere umusirikare wo muri uyu mutwe aburanishwa n'urukiko rwa Uganda. Ibiganiro by'amahoro ku ntambara yo muri Sudani bigomba gutangira mu Buholandi. Igisirikare cya Sudani ntikitabira ibiganiro byatumye Tom Perriero, intumwa idasanzwe y'Amerika nk'igihugu gihuza abashyamiranye, avuga ko igihugu kitagifite kwihangana. Ejo kuwa kabiri Tunis muri Tunisia hiriwe imyigaragambyo yasabaga ko abantu bafashwe bagafungwa banenga Perezida Kais Saied bafungurwa. Ibi byahuriranye n'umunsi wizihizwaho umugore ku rwego rw'igihugu. Muri Afrika ikigo gishinzwe kurwanya indwara no kuzikumira CDC cyatangaje ibihe bidasanzwe kuri Kongo kubera indwara y'ubushita bw'inkende yandura ku buryo bworoshye burimo kwegerana cyane cyane ku bana. Abanyabotswana magana ejo biraye mu mihanda yo mu murwa mukuru bakira intwari yabo Letsile Tebogo wabaye wa mbere mu gihugu watsindiye umudari wa Zahabu mu kwiruka metero 200 mu mikino Olempike.